Nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mbahe ikaze kuri uyu munsi wa none tariki 5 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 turagarutse muri studio aho tugiye kubabwira amakuru akomeye cyane agezweho kuri ubu. Hamaze gusohoka urutonde rw'abantu abantu 13 bamaze guhanwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba bakaba babarizwa mu nyeshyamba za FC23. U Rwanda rwashinjijwe kugira igicumbi cy'umutekano burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'ahantu bahagarikira imitwe itwaje intwaro ndetse n'ashyirwa igisirikare cyarwo mu ngamba z'ubwirinzi. Turaza kubigarukaho. Indege y'igisirikare cy'u Rwanda ngo yarashwe na drone muri Kivu y'Amajyepfo mu Minembwe irimo irapakura abasirikare ndetse n'ibikoresho bya gisirikare n'ibirimo ibiribwa. Aya makuru turaza kuyagarukaho nanone turebe uko byifashe mw'abantu mwe ese ibyamakuru bihagaze bite. Si ibyo gusa tubafitiye n'andi makuru agiye atandukanye. FC23 biravugwa ko ikurikiranweho ibyaha byo gushaka kwiyunga n'inyeshyamba za Thomas Rubanga ndetse n'izindi nyeshyamba zigiye zitandukanye zituruka mu bice byo muri turi n'ahandi hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ayo makuru yose ndetse n'ayandi niyo tugiye kuba twagarukaho uyu mugoroba wa tariki 5 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 hano kuri Region Info. Uri kumwe na Bosco kuri mikoro, ninge tugiye kubana iyi minota. Ari nako mbwira abantu mwamaze gukanda subscribe cyangwa se sabone, mbashimira cyane. Abatarabikora ni kuri ako kabuto gatukura. Ikindi cy'ingenzi kandi nshobora kuba nababwira nuko mushaka no kunyarukira muri group yacu ya WhatsApp. Reba link tuba twaguterekeyemo aho ngaho muri comment rwose, cyangwa se atangirwa ibitekerezo ukaba wayifyondaho igahita ikwerekezayo. Nanone kandi ibitekerezo inyunganizi byanyu turabikeneye, nyaboneka ntimubyibagirwe. ni mu gihe kandi iyo bitabaye ibyo uhita ugaragaza urukundo witerekiramo imitima ubundi tukikomereza. Sharinga ni inkuru kandi like turushaho kugenda tuzizamura mw'abantu mwe ku bakunzi b'amakuru kabisa. Nizera ko ibyo ni ibintu tutirwa tubahatira cyangwa se tutirwa mu by'ukuri tubabwiraho ibintu byinshi. N'amakuru rero amaze kumenyekana kugeza kuri uyu mugoroba. Dukubita tubangura tudatinze mu magambo. Ibi bivuzwe mu Minembwe aho bivugwa ko ibi byatangiye kunugwanugwa rwose ko umutwe wa 23 uri kongererwa ubufasha ndetse n'ubushobozi muri Kivu y'Amajyepfo mu rwego rwo gushaka kwigarurira ibice birimo Crimée, Uvira, Minembwe yose ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye, nk'uko inyandiko z'ibitangazamakuru bikomeye cyane rutura bikora ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubikesha aya makuru. Bati ni Minembwe ku isaha 12:10 za mu gitondo. Iki gikorwa kikaba mu by'ukuri cyavuzwe mu masaha ya mu gitondo ku munsi wa none kuri iki cyumweru. Bikaba byavuzwe ko byabere mu mudugudu bita Rwimishashu kabisa. niwo mudugudu ndi kubona hano imbere yanjye kuri iki cyumweru mu masaha mu gitondo ku isaha 12:10. Hamwe bavuga bati ni mu rukerera rwa kare kabisa, hafi y'ikibuga cy'indege cya Minembwe. Indege ya gisirikare ntabwo ari ku kibuga cy'indege cya Minembwe, kuko ubu ngubu ikibuga cy'indege cya Minembwe biragoye cyane ko FC23 ushaka kukigiraho access, kubera ko bamaze kwa, ndavuga FDNB, ndavuga FARDC, ndavuga Wazalendo, bamaze kwatereka imbunda z'iminwa miremire zirasa kure cyane zitunze kuri iki kibuga cy'indege. Babwira 23 bati mukibagirwe kuko ubu ngubu gisa nkaho cyanamaze kuba tombe ku ruhande rwa FARDC ko M23 nta kintu bashaka kugikoresha. Bityo byabaye ngombwa ko izi nyeshyamba nk'uko bivugwa zitabaza aho bita Rwimishashu ku kibuga kihari. Hanyuma rero indege ya gisirikare yari ipakiye imizigo nk'uko bivugwa. Iyi ndege ngo yaba ari y'ingabo z'u Rwanda, ngo yari irimo gupakurura ivanamo abasirikare ndetse ariko ngo yari yitwaje n'ibikoresho birimo n'amasasu nk'uko aya makuru ari gutangwa. Ikintu cyaje kuyibaho rero ahangaha Rwimishashu, ngo nyuma y'iminota mike cyane ikihagera ikirimo irapakurura ibyo yarizanye ndetse n'abasirikare rwose urumva bamaze gusohokamo tayari, kuko ngo nibo basohotsemo kare. Yatunguwe ku buryo bukomeye cyane
na drone karundura karabutaka z'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bikekwa. Abandi bakavuga bati izi ni za zindi ziri guturuka i Burundi, ariko drone ebyiri aho zaturutse hose urumva ko n'ubundi ntabwo zaba zaturutse ku ruhande rwa M23 ni kuri coalition ya Kinshasa. Zaje nta kindi kintu zikora, nta bintu by'uvuga ngo zirafata amashusho, zaje zirasa kuri indege ndetse n'ibyo yari izanye. Biravuga ko byinshi muri byo byangijwe, indege zitagira abapilote rwose, bivuga ko ari za FARDC, ndetse ngo hari n'abarwanyi ba M23 baharasiwe bari ubuzima, ndetse yewe nk'uko aya makuru ari kutugeraho ngo M23 rero ikaba yagaragaje umujinya udasanzwe ndetse no kugambira kwihorera kuri iki gikorwa cyakozwe na FARDC ku bikoresho bari bazanye byangijwe, ndetse n'abarwanyi babo barashwe ubwo bari bari muri iki gikorwa. Ari niyo mpamvu ivuga ko ubu ngubu mu duce tumwe na tumwe muri Kivu y'Amajyepfo, ahangaha muri bice byo mu Minembwe humvikanye gukozanyaho ni ubwa ngo gukozanyaho, umve ngo gukozanyaho hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwitwa Colonel Mitabo biravuga ko yabashije gucika. Uyu nguyu ngo na M23 ngo yacitse ku rugamba FARDC yari bamereye nabi na Wazalendo. Biravuga ko muri Kivu y'Amajyepfo rero ubwo bari barimo ngo kwizihiza Pasika, aho ni 23 ngo wazane na FARDC babagwe gitumpu babakubita inkubara ku buryo budasanzwe, aho bita Muramvya, Mugeti ndetse n'aho bita Kajembwe. Colonel Mitabo yahise atoroka, ntabwo yatorotse 23, yatorotse nyine iki gitero ahita avamo nyuma yo kubona ko bitari bimworoheye nk'uko amakuru ari guturuka ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo ari kubivuga. Kivu y'Amajyepfo nawe urumva ko uyu mugoroba wa none kabisa ntabwo byoroshye na gatoya, ni ibintu bikomeye cyane, cyangwa se ibintu biba byamaze kugenda bifata indi sura, niko tujya tuvuga mu mvugo zo ngubu. Ni mu gihe ubu tuvugana muri rwa rugendo rwa FARDC barimo barushaho kugenda bigarura uduce tugiye dutandukanye kabisa, nk'uko aya makuru agenda arushaho kugenda tugeraho, aho bavuga bati twebwe ntago dushaka guhagarara, nta guhagarara guhari, haraza kubaho gukomeza. Iyi ndege irasaho bitarwa imishashu uko ndeba ibaye indege, ko ndebye indege ibaye indege mwoka byaramwe. Ahangaha biravugwa ko irashwe na drone ebyiri zirayirasa karahava rwose. ngo mu by'ukuri aya makuru impamvu yatinze no kumenyekana ngo ni ibintu byabera hano hafi ya Kaziba, hafi y'ikibuga cy'indege cya Minembwe. ngo M23 yagerageje ibihishira, ariko biranze biramenyekanye, biranze bigiye hanze rwose biramenyekanye. Abarimo twirwanayo na M23 ngo bakora muri bice bakaba bari bazaniwe birimo ibikoresho. Iyi ndege ikaba yarashwe na drone ebyiri za FARDC. Ndabona ari ibintu bikomeje kugenda kabisa, nabyo mu by'ukuri bitangira kumenyekana. Ubwo umenye ko tuba twamaze kugera kuri aya makuru. Mu by'ukuri FARDC rero yakoze ibyo, imaze kwakira amakuru avuga ko hari gukorwa diploma militaire. Bamaze kumenya rwose ko ngo hari gukorwa diploma militaire, FARDC ivuga ati bombarde cyangwa se mwinjire, mwinjire kabisa mu murwano. Ubu amakuru yandi nkufitiye nk'uko natangiye mbikubwira rero wa muntu we, biravuga ko abagera kuri 13 muri AFC 23 bamaze gufatirwa ibihano mu gihe umwaka wose mu gihugu mumaze mu biganza bya AFC 23. hari n'abandi bagiye biyongeraho. Katurebe amakuru icyo abivugaho. Abayobozi 13 ba M23 bamaze gufatirwa ibihano mpuzamahanga. Ni raporo yasohotse muri uku kwezi kwa 4/2026 yakozwe n'ibigo bibiri, yakomeje kugenda kwirakwira kubera ko harimo amakuru akuye mu bika bigiye bitandukanye. Harimo Research Group, Congo Research Group ni ikigo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafatanyije n'icyitwa International Cooperation yo muri kaminuza ya New York. Baragaragaza ko nibura abayobozi 13
abapolitike b'igisirikare bo muri AFC 23 bamaze gufatirwa ibihano mpuzamahanga n'imiryango irimo umuryango w'abibumbye Loni, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango umwe bw'Uburayi. Iyi raporo igaragaza ko bamwe muri abo bayobozi bafatiwe ibihano kuva kera, ndetse hari ababifatiwe guhera mu mwaka wa 2010 bashinjwa uruhare mu guhungabanya umutekano, ihohoterwa rikomeye rikorerwa abasivili ndetse no kurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu. Mu bayobozi bakomeye bagaragajwe harimo umugaba mukuru w'ingabo za M23 General Sultan Makenga, umaze igihe kinini ari ku rutonde rw'abafatiwe ibihano n'izo nzego zose uko ari 3: ONU, USA ndetse n'umuryango umwe bw'Uburayi. Kuva mu mpera za 2012 ngo aregwa kugira uruhare mu byaha bikomeye byibasira abasivile no kurenga ku mategeko mpuzamahanga agenga intambara. Hari kandi Generali Buduwi Ngaruye uyobora igice cya mbere cya gisirikare cya M23 hamwe na Innocent Kayina uzwi cyane cyane muri uwo mutwe, nabo bose bakaba barafatiwe ibihano kuva muri icyo gihe kimwe. Colonel Innocent Zimurinda nawe ntiyasigaye uyobora igice gikuru cya M23, nawe ari ku rutonde rw'abafatiwe ibihano. Ku ruhande rwa politike, Colonel Ranga uyobora ihuriro AFC M23 rifitanye isano M23 yafatiwe ibihano bwa mbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na 19 ashinjwa guhungabanya inzira ya demokarasi igihe yari yoboye komisiyo y'amatora muri Republika Demokarasi ya Kongo. Nyuma yaje kongera gufatirwa ibihano muri Nyakanga 2024 kubera uruhare rwe muri AFC, anafatirwa ibihano n'umuryango umwe bw'Uburayi muri uwo mwaka. Bernard Bizimwa ufatwa nk'umuyobozi wa politiki wa M23 nawe yafatiwe ibihano na Amerika muri 2024 ndetse n'Uburayi umufatira ibihano muri 2025 mu kwezi kwa gatatu. Abandi bayobozi batanu bafatiwe ibihano n'umuryango umwe bw'Uburayi muri Werurwe 2025 barimo Desire Rukomera ushinzwe gushaka abarwanyi no kwamamaza ibikorwa bya M23, Colonel John Imani Nzenze ushinzwe iperereza rya gisirikare, Jean Monsiko Nzabonima Mupenzi ushinzwe imari, Joseph Musanga Bahati wagizwe guverineri w'Kivu y'Amajyaruguru na M23 ndetse na Justin Gaceri Musanga uyobora agace ka gisirikare. Hari kandi Benjamin Mbonima umunyamabanga mukuru wa FC M23 kandi akaba afitanye isano ya hafi na Makenga nayo wafatiwe ibihano n'Uburayi muri Nyakanga 2024. Wiri Ngoma wahoze ari umuvugizi wa M23 ndetse n'umuyobozi wa gisirikare yafatiwe ibihano na Loni muri Gashyantare 2024, nyuma anafatirwa ibihano n'Uburayi muri Mata 2024. Gusa uyu mugabo yaje kwicwa tariki 24 Gashyantare 2026 aguye mu gitero cya drone cyabereye hafi y'ikirombe cya Rubaya muri Kivu y'Amajyaruguru. Raporo ikomeza igaragaza ko ku itariki 2 Werurwe 2026 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe icyemezo gikomeye cyo gufatira ibihano ingabo z'u Rwanda nk'urwego rwose ndetse n'abasirikare bakuru bane barimo General Muganga Mubaraka uyobora izo ngabo. Iki cyemezo cyafashwe nk'intambwe idasanzwe igamije kongera igitutu kuri Leta y'u Rwanda mu rwego rwo gushaka igisubizo cy'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo urumva ko imibare irimo irarushaho kugenda yiyongera. Nta muyobozi n'umwe uyu munsi wa M23 utarafatirwa ibihano, ngira ngo bose bari kuri mu by'ukuri bari kuri red paper sayari yose bafatwa. Nayo mpamvu mubona izi nyeshyamba zidashaka kumanika amaboko cyangwa se ngo zemere imishyikirano y'ibiganiro, kubera ko bazi ko hari ibyaha byinshi bahita baryozwa, kubera ko bazi ko bahita bagezwa mu butabera. Hari raporo rero n'ubundi ikomeje kubera kasamutwe bamwe mu bari muri aka karere dere byagarutse ku Rwanda. Bati iyi raporo rero yongeye kuvuga ko ngo u Rwanda rwashyize mu bikorwa politiki igamije kurinda umutekano warwo rukoresheje uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo n'akarere k'inyongera nk'akarere k'inyongera k'ubwirinzi, icyo bita ngo ni zone tampo. Iyi raporo ivuga ko inkunga u Rwanda ruha umutwe wa M23 ngo idashingiye gusa ku nyungu zawo, ngo ahubwo ishingiye ku nyungu za Kigali zirimo iza gisirikare, iz'ubukungu n'iz'umutekano w'imbere mu gihugu. Kuko iyi raporo yashinje u Rwanda kugira agace k'uburasirazuba bwa Kongo zone tampo. Ati igitekerezo cy'icyo bita ngo ni préférence stratégique mu bya gisirikare mu rwego rwa gisirikare u Rwanda rwatangiye gushyira mu bikorwa guhera nibura ngo mu 2020 bivuze kwimurira urugamba rukajyanwa kure y'imbibi zarwo kugira ngo rutagira ingaruka ku baturage barwo. Ibi byagaragajwe mu ijambo ryigeze ngo gutangwa na General Muganga Mubaraka
ubu uyobora ingabo z'u Rwanda, aho yasobanuye ko kurwanira ku butaka bw'u Rwanda ubwarwo byashyira abaturage mu kaga. Ngo yagize ati kurwanira mu Rwanda byaba nko kurwanira mu cyumba cyawe bwite, bityo abaturage bakahababarira. Ku ruhande rwa diplomasi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe ngo yagaragaje ko u Rwanda rutazategereza ko ikibazo cy'umutekano kibanza kuba, ahubwo ko ruzakomeza gufata ingamba zo kwirinda mbere y'uko kibaho. Mu 2026 kandi ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mathilde Mukantabana ngo yemeye ko hariho imikoranire mu by'umutekano hagati ya Kigali n'umutwe wa M23. Ibyo bikaba byemeza uruhare rutaziguye u Rwanda rufite muri ibyo bikorwa. Ngo inyungu z'ubukungu, umutungo kamere wa Kongo, raporo igaragaza ko hari inyungu zikomeye z'ubukungu ziri inyuma y'iyi politiki, by'umwihariko hagaragajwe itandukaniro rikomeye hagati y'umusaruro w'amabuye y'agaciro u Rwanda rutunganya imbere mu gihugu n'ayo rwohereza hanze. Ati biratandukanye. Nk'urugero mu gice cya mbere cya 2025 u Rwanda rwohereje hanze tantal yaje kwiyongeraho hafi inshuro enye ugereranyije n'igihe cyo mu 2024. Ngo ibi byabaye inyuma y'uko umutwe wa M23 ufashe ikirombe cya Rubaya kiri muri Kivu y'Amajyaruguru kizwiho kuba gikungaye ku mabuye y'agaciro. Ibyo byongera imbaraga impungenge zivuga ko umutungo kamere wa Kongo ushobora kuba ukoreshwa mu nyungu z'ibindi bihugu binyuze mu mitwe yitwaje intwaro. Raporo ngo igaragaza kandi ko hari impamvu zifitanye isano na politiki y'imbere mu Rwanda. Kigali ishaka kwirinda ko abayobozi b'imitwe yitwaje intwaro nka Sultani Makenga bashobora kugirana imikoranire n'ibindi bihugu bishobora kuba bihanganye n'u Rwanda, cyane cyane Uganda. U Rwanda na Uganda ngo byigeze kugira umwuka mubi hagati yabyo, by'umwihariko mu 2021 bitewe n'ikorwa ry'imishinga y'imihanda n'ikorwa ry'ingabo za Uganda mu karere ka Ituri kegereye umupaka w'u Rwanda. Ikindi kandi u Burundi nabwo buvugwa muri raporo nk'umwe mu bakinnyi b'ingenzi mu mutekano w'akarere, aho u Rwanda rwashinjwe gukorana n'umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi, mu gihe ingabo z'u Burundi nazo ziri mu bikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo. M23 ngo ntabwo ari igikoresho cyoroshye kuri Kigali, nubwo hari imikoranire igaragaza hagati y'u Rwanda na M23. Ngo raporo igaragaza ko bitaba byuzuye kuvuga ko uyu mutwe ari igikoresho cyoroshye cya Kigali, ahubwo ngo inyungu z'impande zombi zishobora guhurirana ku bintu bimwe, ariko zikaba zitandukanye ku bindi by'ingenzi, cyane cyane ku cyerekezo cy'ejo hazaza h'iyi ntambara. Amateka agaragaza ko u Rwanda ngo rwagiye rureka cyangwa rugatererana abo rwari rufatanyije nabo muri Kongo igihe inyungu zarwo zabaga zisaba guhindura icyerekezo. Iyi raporo ishimangira ko ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo kidashobora gusobanurwa gusa nk'intambara y'imbere mu gihugu, ahubwo ari ikibazo gifite imizi mu nyungu z'ibihugu byo mu karere n'inyungu mpuzamahanga, bityo kuvuga ko ari intambara y'abene igihugu cyangwa se ibera hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ati ntabwo byuzuye. Umutwe wa M23 umaze igihe ugaragaza imbaraga nshya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho watangiye kubaka umuyoboro mugari ubufatanye n'indi mitwe twaje intwari ikora mu ntara zitandukanye. Ibi bigamije kwagura ububasha n'ingaruka zawo no kurenga aho usanzwe ugenzura muri Kivu y'Amajyepfo, bikomeje gutera impungenge nk'uko bigaragazwa na raporo turimo kugenda n'ubundi dukurikirana. Bivuga ko ngo M23 kuva mu 2023 yashyizeho inzira ebyiri z'ingenzi z'ubufatanye, imwe igana mu ntara y'Ituri iri muri Kivu y'Amajyaruguru ashyira uburengerazuba, indi igana muri Kivu y'Amajyepfo. Ubufatanye bwa M23 mu ntara y'Ituri rero nibwo bubuteje akaga. Mu ntara y'Ituri M23 ngo irimo iragerageza gufatanya n'abashyizeho imikoranire n'imitwe ibiri yitwaje intwaro irimo Auto Defense de Communauté Victime de Ituri, uyu uzwi cyane nka Zaire. Uyu mutwe rwose uzwi cyane nka Zaire ngo M23 ashaka gufatanya nawo muri Ituri hariya. Undi no bita CRP Convention pour la Révolution Populaire uyobowe na Thomas Rubanga. Uyu nawe rwose ngo urashaka gukorana na M23 kakava. Iri fatanya rishingiye ahanini ku mubano umaze igihe hagati y'abayobozi bamwe b'iyi mitwe. Urugero, mu mwaka wa 2023 umwe mu bayobozi ba Zaire witwa Logo Marine yohereje abarwanyi bagera kuri 50 kwigira imyitozo mu kigo cya M23 Bunagana, ngo bihita bitera ubwoba ku buryo bwazaza ubu bufatanye. Mu kwezi kwa gatatu Colonel Nanga muza wa M23 yagiye muri Uganda ahura n'abayobozi ba Zaire barimo Logo Marine ndetse na Thomas Rubanga. Urugendo rwagize uruhare rukomeye mu gushimangira ubwo bufatanye.
by'umwihariko Innocent Kayina wahoze ari umuyobozi ukomeye muri M23 yagize uruhare runini mu guhuza ayo matsinda kubera imiyoboro yari asanzwe afite muri Ituri. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye mu Kwakira 2024 yagaragaje ko abarwanyi bagera ku 1000 bakomoka muri Ituri bari bamaze guhabwa imyitozo mu bigo bya M23 mu mwaka 2025. Ibitero byabereye mu gace ka Njugu byagaragayemo abarwanyi bari bamaze gusubira bavuye mu myitozo ya gisirikare mu kigo cya Cyanzu kiri mu maboko ya M23. Muri Kivu y'Amajyepfo M23 ashatse gufatanya n'umutwe wa Twirwaneho ugizwe ahanini n'abarwanyi bakomoka mu miryango y'abanyamurenge. Cyakora ubufatanye ntabwo ari ubwa vuba kuko bwahuye n'inzitizi zitandukanye, ndetse ibiganiro byatangiye mu 2023 bigizwemo uruhare rukomeye na Charles Sematama wahoze ari umufasha wa Nkunda, akaba n'umwe mu bayobozi ba Twirwaneho, yari umuhuza hagati ya M23 n'uyu mutwe akorana bya hafi na Sultani Makenga. Umuyobozi w'Twirwaneho Michel Rukunda uzwi nka makanika yabanje kwanga kwinjira muri ubu bufatanye, agaragaza impungenge ku buryo byashobora gufatwa n'abaturage ndetse no kuba uwo mutwe ushingiye cyane ku banyamurenge. Icyakora uko ibitero byibasiye abanyamurenge byiyongera hamwe n'igitutu cy'abanyamuryango babo ba mu mahanga n'ufa diaspora byatumye Twirwaneho ihindura icyemezo yemera kwifatanya na M23 ku mugaragaro mu 2024. Iminuka mu mateka ndetse n'imyumvire ya politiki. Imikoranire ifite uburemere budasanzwe mu mateka y'akarere kuva mu gihe cy'intambara za Repubulika Demokarasi ya Kongo hagati y'1998 na 2003. Imitwe myinshi y'abanyamurenge yakomeje gushyira intera hagati yayo n'u Rwanda, aho irushinja kuba rwarabakoresheje mu nyungu zarwo, bigatuma bongera kwangirwa n'andi moko y'abanyekongo. Bamwe mu bayobozi b'ingenzi b'abanyamurenge nka Pacifique Masunzu na Richard Tawimbi bagaragaje kenshi kutishimira u Rwanda mu bihe byashize. Ariko uko ubuyobozi bwa Kinshasa bwagiye bushinjwa kudaha umutekano uhagije abaturage bo mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo, byatumye imyumvire ihinduka buhoro buhoro, bamwe batangira gushaka ubundi bufasha. Kwinjiza Twirwaneho mu mirongo y'imitekerereze ya M23 kuva mu 2024, ubufatanye bwa Twirwaneho na M23 bwarenze urwego rwa gisirikare gusa bugera no ku rwego rw'imitekerereze. Raporo igaragaza ko amateka y'urugamba rwa Twirwaneho yamaze kwinjizwa mu masomo atangwa mu bigo by'imyitozo bya M23. Aya masomo ajyana n'andi arimo amateka ya M23 n'imyumvire ya politiki y'iyo miryango, bigatuma bigaragara ko M23 irimo iragerageza guhuza iyi mitwe yose, iyo muri Ituri, iyo muri Kivu y'Amajyepfo, bityo irema ikintu kinini cyane gishaka kuyongerera imbaraga ndetse nayo irushaho kwaguka. Nk'uko iyi raporo rero yatanzwe n'ibigo byombi ko ari bibiri, icyo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'icyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ya kaminuza ya Washington, bakomeza kugenda rwose bagaragaza ubushakashatsi busobanura byose kuri izi ngingo. Rero ngira ngo murimo murumva uko byifashe mw'abantu mwe, murimo murumva uko ibintu bimeze muri ibi bice bigiye bitandukanye bya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hagati aho ngaho reka mbashimire, babwire ni mwakoze cyane kudukurikirana, mwakoze cyane kubana natwe kugeza kuri uyu munota. Kuri mikoro nk'abanari Bosco, aho twari turimo dusuzuma iby'amakuru yaragezweho hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, yibanda kandi agaruka cyane ku ntambara ikomeje kujya mbere mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ibifitanye isano byose nayo. Turagaruka mu kanya dusuzuma n'ibindi bigezweho. Murakoze cyane, ni Bosco.